Mwendo sionga mwendo ni wa saa 3:30 cia kiwiyo ni karibu nthini wa mesa itu ya Vilingi wa Mauvoo nyeni tawa masigu wa KITAKA ulo kunengelea Mauvoo kwanzia ya meko ni Sharon Ndinda na ndiani ya mwe kati wa Mauvoo ala tukumbanesie ni vamwe na Akenya meithukiisya u Ruto kwenda ngwatanio ya Azimio mutavya yulua wanangiko ula kata ivindani ya maandamano. Munini wa gavana kauntini ya Masaku Francis Mwangangi asianu kukwata mbau maandamano ethi wa mema Mauvoo. Watanio ya athukumi masilikali isia mituko uvonge wa Masaku kutisia kutoa isia mukumo ethi wa athukumi onthe mayamba tuandeve. Na silikali kuendeka ikwate mbau kisomo cha amaniwa lavini ya ivindani kukusi ito wambatu wangalama ya mikalile. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha ingine ndi musumbi William Ruto ya siaka na ethi wangwatanio ya Azimioni kutoa isia maandamano nonginya mekalendi mamande maandamano asume ethi wa maitwaigwa ata mali yanangika yana ata nane ya Kenya meana meotiwa ni thayo na ndi inena kuya kauntini ya Homa Bay muthenyani wa umuthi. Ruto ni wathingirila kanave amwe masilikali kana weva mwena silikali yake mayeti kila maandamano ingi kumana na wanangiko na ikuile ina kusiwe sumwani mituku ona uyo vongwatanio ya Azimio ni thingilile kana maandamano nimekwithiwa wa maitwa iwe chumwani chukite kuma muthenyani wa wakatatu umuvaka muthenyani wa wakatano. Livoti yake Joseph KITAKA. Muthenya umwe itina wa gikosi cha Azimio kutangaza maandamano makethia kila wakatatu mpaka wakatano kwambia chumwani twendete. President Dr. William Ruto niwe yumile na kusungia atongo ya mangaliko ya ulei. Ahinene cha thini cha kutonga muvea cha mwandiki muteneka muvea ni wosese iwa nthini Dr. Raymond Amolo cha thini kila cha tuwa iwa kwa kauntini ya Homa Bay. Ruto na warevia ulei kana itina wa maandamano kutuwa iwa wakatato muvitu na kutuwa isia wanangiko wa kitai yu mota serikali mayisa ikalanthi na kusia isia mali ya mwene nthi iyanangwa ingi. We will mobilize every resource to protect the property, the lives, the interests of every Kenyan as we go forward. So mnajua marafiki zetu wamesema ya kwamba wanataka kupanga maneno ya maandamano. Mimi nataka niwaambie hivi. It is okay because we have a constitution that gives everybody rights. We are going to have a conversation as a nation about demonstration. We must have a candid conversation about what amounts to demonstration, because we cannot continue to use the excuse of demonstrations to destroy property, public or private, to destroy businesses of people of Kenya, to cause mayhem and anarchy. That is not what the Constitution of Kenya envisaged when they provided for the matter of picketing or demonstration. We must have a conversation. Ni warula muti atongo yako kuweta tame kutumia imwese ilungu si ungu wa katiba nikenda kwa udhodhea inendi. Mimi kama rais haiwezekani ya kwamba ati tutumie maandamano ambayo iko kwa katiba kuharibu mali, kuharibu biashara, kulete mahafa, kusababisha hasara katika taifa letu la Kenya, ati kwa sababu tunataka mtu mmoja, wawili, watano, kikundi kimoja iweze kuendesha mambo yao ya siasa. Siasa inaendeshwa na sera. Siasa haiendeshi na maandamano. Ama kama sivyo, tukubaliane sisi wote tuketi chini. Tukubaliane maandamano, tairi ngapi itachomwa, magari ngapi itachomwa, ni kitu gani itafanyika, ni maafa ngapi ndio tujulikane maandamano imefanyika. We must have a conversation. Mimi nataka nikubaliane na watu wote, mimi naheshimu kila mtu, lakini ikifika hapo kila mtu wako na kazi ya kufanya, si ndio? Na mimi kuna kazi hata mimi nimepatiwa na wananchi wa Kenya ya kufanya. Mtu asinilaumu nikifanya kazi ile mimi nimepewa, na hiyo kazi nitafanya na bidii tena.
Kavinani Kuruto ni wawetakana ngalama ya mikalile iyi sauthe ya nundu wa kuna kelele mwingi indi mota serikali ni mekite mipango miailu ya kutethesya aimi na yu ni masiaithitie liuwa kuyana na juu ni chokiso utethesya ngalama kutheya. Unga ni ya muhimu, na unga, ili tupunguze gharama ya unga, hatuwezi kupunguza gharama ya unga kwa kuweka sufuria kwa kichwa na kupanga maandamano ati unga itateremka. Itateremka namna gani? Kwani wewe ni magician? Hata kwa dawa, hata kwa uganga itateremka aje? Kupanga mambo ya unga ni ile tumefanya this year. Tumepatia wakulima magunia milioni 4 ya mbolea. Kavinani kundongo iyo lei Raila Odinga na wavithokana vena kikosi kimwanya na kila ukueta President William Ruto tausovitie cha kumina atongo ya maazimio. Ndini wapolola watuma nyumbani sia unaicha wa Mauvoo ni ukaliko uo leini kana kikosi ki na kila Raila ukueta kiitwa Operation Support Unit ni waweta taki uthukuma ungu wa President kuikia mathayo momu isioni indi maisa ikiwa wia ona umwe kutetea enendi. I can see nobody resting. Joseph KITAKA ngilivoti Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV. Nake munini wa gavana wa kaunti ya Masaku Francis Mwangangi ni wendekethia maandamano indi maandamano ma Mauvoo aimakulia akenya alama ukwata mbau maandamano na alama te ukwata kunenga nenda ya ainena katangi kaunti ni ya Masaku ni wamukulia kana wakulia tongo imaki uteti kwethukesya wasia wa atongo imama kanisa ongi ni wale ana kuisa idhiwa kwa serikali ya nusu mukate kana handshake haiweta itambe yoyo thothe ye kwambata kwa ngalama ya mikali lile na ndi tukwatiania nake mwandiki wa Mauvoo Ben Mosao. Munini wa gavana kaunti ya Masaku Francis Mwangangi nukuweta katiba ka Kenya taketikilite maandamano indi methiwe me maandamano ma Mauvoo. Maandamano imazio nundu imama tumame kia serikali pressure ikekono mwene ndi unwaze tayu maisha meulu serikali ikesilia muno ikeka kila kitoneka itawatamia cost of living yukende kwa mwiwondo kumeta yes lakini maandamano mamu kandi ila siaende iye ukate ya muno with at some point kwa maandamano lakini mamu mumbelo maandamano lakini majao mamu nene ya kisioni Chakatangi kaunti ya Masaku wa makulia a Kenya kunenga nenda ya katiwa alame ukwata mbau maandamano na ala mate ukwata ala tuenda maandamano isawa ala tukenda no sawa tunenga nenda ya ini between isa neti eliana we wona mundu we wenda maandamano sawa mbo ngende kwenda nukamumeneju bigarato menana nikindu kindoni muno oingi no kuweta liko ya ulei tayaile utwaisya maandamano makumisukumi ya serikali kuiwa kiyo cha mwene nthi inindikeseo vikia vandu va handshake kana kwana utongoi manene lakini maine na baigezo nena gewa ya nusu mukate manena ni kila kiutuma cost of living yokande ni mweuneke taembe diwa mwenena waitu wa azimio nda adi ukethania na uhuru na makembe meke ndukimwe mikopo la dindi itumeta cost of living imgali bala yeti imgate ba nomwe uzengali anu no mukele yaka muya we nukuya nuzi demo na ita janu makena na kuita ile manono no meno bura na nende next time lakini ando mo kaba muya I'm telling you neta dalta Kenyans I'm telling you kwisha we are hata mambo yatakuwa mbaya zaidi so panena ni tinena ni policies ile itono tuma mwene ndi wa Kenya atetheka lakini kulika serikali ni aje okavindani kaumwangangi ni wa makuli atongo imaki uteti kwethukisya wase wa atongo mama kanisa. It is high time as leaders in this country kwethukisya the clergy not necessarily Catholic, not necessarily, but let's listen to the church. Father, if we leave this country to politicians like myself na wale wengine, hawa tunashindania kura za hawa, alafu tukiingia hata kutufikia inakuwa shida. We can do anything to win their votes. God in heaven, it is high time voice of reason comes to be.
At least we listen to the church in this country. We listen to religious organizations in this country. Gilivotea Vilingi wa Mauvoo, Mtongoi TV, Nyenita wa Ben Mostau. Naindi vena vata wa ndongoi cia Kenya kumanthansia cia kwa ilia utongoi wandi ino na kumivetana na itulumo cia kiuteti na muno nduthi ila inakusiwe na mivango ingi ila yenziani kuma kwingaliko ya ulei. One uneni wa amwema atumia matene kuma matungulu alama aliana na miatianio ila inethi tuisioni kivathukanio cia vandi ya Kenya matongoiwe ni ula wa imunini wa mwene kivila wa chama cha KANU Masaku Francis Mwita ni makulia serikali ya Kenya kwanza itwa isi unena ni anangaliko ya ulei no kana kulunganthi ya Kenya na kumitangi ya kwanangi kambe yange tukwatiania na kebo ni Mutesia. Kwena mutumia Francis Mwita kalenzo ya vevata President William Ruto wakwatiana ndongo ya ulei ila molondinga kulunganthi ya Kenya ila mutumia uyu wawetakana elekele vathuku na chavata ni kunena nya kutungiania nthino. Ngumi ya mwito kwa bwana Ruto na bwana Laila ebe batoneka ayekugula na ngusanisyo ya kwasia mayekalambi makanena nono kwekalambi makanena tiko ikita na makekalambi makanena no mwenyewe onakethani weli makekita mo meli webe ya Kenya ndino na hasara kwa umetikile onu batoneka mekalembi Laila anene kila chake na kelutu inena kila chake malilo matona kuigwa na beba atumia omewe nibia Makenya kenda withi ma lunga nzia na malunga Kenya yeko uthindini wa mwisho atumia ya maelesekana kumya ngoti kwa usungio kwa mathina la mekumblete ndino ya Kenya ona kwethwa mundu makimikalile mambatite vatavethwa na unanya mwelu kutangia enende ma Kenya aile kwethwa etite Laila na kamwita kamwya moke makanena nikana makamanana undu mo kwanzino nundu ndino yendie nai lakini yu omyangoi na kala ila no kwenda neza andu malaya ile wesindu tuikara aketi kila tamusumbe kanata wango imwe ake kwezo la ngo bakubi 10 sia kumya ngo nundu omyango na kala ila na keno bakala etikile la iya ile wesindu sindu isi ozewa yozewa nundu akendo kenge twezesya nundu nikana la ya yone mutu yone sukali ndo chindu sionde siediolo kila mendekethia muno ni atongo imevetane vyuna relato na kuingianisia kana kweta ithoko kwindino ya Kenya na kuatia kila kiende na unena na atongo ima makanisa kutungiania muo wa ndino ningo makulia ketha batoneka molo cia thayo na vice president eyiwa ayekana na ngewaya kwiva na kiburi cha kwiva tona kukelaka akanena ondo kwenda etikile kwithwa esikana ni mundu na Kenya yandu na kila kithuku nikuka ukethia meazia mundu yazia na negwana no yongi na ndanenya no longi kwa kila makulia ni manena ni kwa kawaida nondo ibinda ya Kenyatta niwezio bikabandu ana na ile wa Laila ibinda ya moi nitunabikie bandu ana niona ona lazima nena ni na dikwazia kana kunena nikutona kweka kindu kibuka na kitona tuma mundu ti president kana kuthia mundu kwa umakanena ni ngosi ukana na andu mama kanisa ono mekwasio ono maisieyo ni metikile megwene mekalembi mekanengela ila kibila kana megamunenge kindu lakini mekalembi mama ni thina mwau lawibo wende kalinzo ya wetakana vaivata atongo imakaloelia ukwati wa ndino ya Kenya kuendea na kuanza kana kuthela oilani matoka kuikia biasala sio kana kueta ukwati kui enende ma Kenya na economy ende mdibiu nondo onandola meko kwa eni beimweni wetekela kuka kwikia mbeza siake bandu bekau na bandu be anu mate sawa mate stable kwa unongi na wewe Kenya ni eba itena na kwa maono mengi Wendi wo munene ni president wa USC Makinya matongo ikana asumbe ala masumbe kitendino ya Kenya miaka mivitu kosa moloto wa kuitana nende ma Kenya na kueta mondo la matonya utethia ndino ninaonete mausumbe miaka ni mingi muno nundu usumbe wa mukoloni nyina ena go na nigo na andikiwe
nandiko ilobi na kuko bikabu inone tuoka twakwata usumbe wa Kenyatta no usumbe wa Kenyatta twafinago tunoka usumbe wa moi tunamina no usumbe wa moi tunoka ukwata ekakino kenge kebaki kebala ile asiano mwa wathina mwandu na mwandu ithina ni mawene ne no nginya ugebetwa no matona kwikalambi wo ne ngumakulia akamba namo mera meo mesia na mekalambi ma mesikana ndino ye maundu maingi maile kwekwa Mutongo TV nyeneta waboni mutesia Tandini wa kaunti ya Masaku ni kanaiti na wa serikali ya Masaku kutangaza kanadho 10 maofisa muviani wa uiti na uima wamwe kauntini ya Masaku nime kwamba tuandeve kana promotion yungu atanio ya adho 10 ma serikali siya metuoko uvonge wa Masaku matongwewe ni mwene kivila wona ulani Ruth John ni matisi ya kukomea wea edhiwa adho 10 ondhe ma serikali ya kaunti ya Masaku mayamba tuandeve vateku vadhula oingi Ruth John aiweta kanano nginya adho 10 ondhe ma serikali ya kaunti ya Masaku makadhini kiwa mavata mo kwa wiananu livoti umbanitu ni wamuandiki tuwa Mauvoo makauntini ya Masaku Daniel Mwongela. Kwenana na mwene kivila wa Kenya County Government Workers Union uvonge wa Masaku Ruth John nikana nuvathukanu na miao athukumia mo kwamba twendeve nangi kutiwa itina unula wa ukosoa muno athukumi maitu nimewite wo na wo mwingi muno nundu imoni matakitali na nurses mainewa promotions na Employment Act 2007 itano ili ni yaitekana employer ailo promote athukumi on debate kibadhukanyo na nimewie wo muno members situ na tutuetetele miaka 10 ithio ndetwetele bamwe niki kananda kitali na nurses nundu nimetisie mukomo nicho gitumima promotiwe kwa une tatavia athuku members situ ketha wesiwe member wa chama kicha County Government Workers Union wakatano usu next week Friday muthenya lava loa sietha inengano tuka picket tiketha wiani kwa member wonde Machakos County balawe promotions ni mwaeletha mwisi haki sienu mukamana promotions sisi ilonewa kila mundu na kila kada nundu twinathuku mitama solid waste maututa mundu withi ani permanent na ti pensionable na mundu wa muthembo cio akaumia wiani kana akakua ti covered tio woka mwene kiviloni wa kulia serikali ya kaunti ya Masaku ithinikia mathina ala methitumekalile athukumi bate kumabathula na bulakana kubathula athukumi ni ubathukanu na miao ila ikatibani na kuonia athukumi na kulia gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyendeti kwithukise kiyo cha thukumi na kumamba tendeve undu vailite undu mwana kulunga meundu mamethukumeleyo na kutungia wiani ala mongamiwe kuma mawiani ubathukanu na miao kwa member wonde Machakos County balawe promotions ni mwaeletha mwisi haki sienu mukamana promotions sisi ilonewa kila mundu na kila kada nundu twinathuku mitama solid waste maututa mundu withi ani permanent na ti pensionable na mundu wa muthembo cio akaumia wiani kana akakua ti covered na kindu chote wo na ve kindu kingi twanenete lengi anene kuona mayuma athukumi andu ala athukumi ala nini kindu chwe kina thina mwingi muno nundu ba action tuone yoswa ni tuonete onati kesi imwe kaneli just the other day tuonio na secretary sigilunjo maofisini na ikeiwe ithibio ni cia suspend orally kwa uyitu tukulia twende na kindu kingi nende nundu tathukumi member itheta ti officials ya chama power witu tumasia kula kuya thukumi ngwatani ino ya kutetea mavata ma thukumi serikali cia county Kenya County Government Workers Union uvonge wa Masaku ni atisia utwaisya mukomo ethigwa mavata mo maithukigwa na mayeka uvathulwa kwichumwa ni tuendete muthani wa wakatano na penge waya cia promotions ila members situ ni ciewite wo mwingi ni tuonie promotions inenganwe tuyese citumia wanzi ayiva criteria kila kiutumiwa watu yese na Employment Act 2007 itano ile ni wetete nesa pai employer ona wiva ukatumia discrimination nda promote kwa promotion ni haki ya muthukumi asiko mandani na ituma muongoni tutone wa promotions
itu tetendo mana na wakatano athukumi onthe nitwamukulia kwa ndai anene next week Friday muthenya la kwitha kuinenganwe promotions isu valua cia promotion tuko manei ithionde headquarter tuko manei ithionde to picket nundu article 37 ya katiba kaituka Kenya neyetikiletie mundu wonde kuandamana na kunengane petitions yake. Daniel Mwongela, Mutungo TV, kumava kauntini ya Masako. Na ndi livoti isu yake Daniel Mwongela niyo kututwa nthini wa uthiumo witu wa mbende tuisiokethia twithiwa na Mauvoo makoneti kisomo kuma kuya kauntini ya Kitui. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mukamba ni weze uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kile kitongoitie kwa uiti mwithianu na wandawa siki ukunikili waki science kuikithia ni cia ubosia na ciena uthu mwene waku. Nituitama ukibathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, kwalune malenyu na arthritis, kwambato ni ndakame, kulea kusia, kukosa bidha wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na maua wathandatu uwa matuko 15 twe ilobi mulolongo ute wa 3Ds Hotel flyover ni ya yelo wakwambelelia matuko 11 twe kibwezi kuthengeania na Tumaini Clinic kwa chula wakelewa matuko 18 twe kathonzweni windishe kazeti na Ngomeni Hotel kungithanisia na posta wakatatu wa matuko 19 twe matiliko kwa Steve Kinguti Chambio Inn wakana wa matuko 20 twe nungune itina wa AIC DCC Bookshop kungithanisia na Kisasa Agrovet wakatano matuko 21 twe wote katika watazama Agrovet na Cecil Hotel na wathandatu matuko miongole na ile kambu itina wakanzi supermarket kungethanisia na Kanani Hotel tuthoke mabisi ni maitu kana tukunesi mukusela noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Ni na udhocha ingindi ni wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo na indi silikali niendeka kwithiwa yikwatilila vanene kisomo cha amaniwa ivindani kukusi towamba tuwangalama asya mekalile na kutethesia amaniwa kwithiwa maskuluni ni kana kukilia kisomo isioni uwanenwa ni Philip Nyamai mwalimu skuluni wa kivulanio wa mikuyu mecha na secondary na ula wingalikoni ya kithumula kwa mutonga Kitui uthoiloni wa suavala ainena na Mutongo TV skuluni usu wa weta kana ivinda yingi amaniwa methitwe memisini kumana na kukosekana kwa fees na yu serikali ya maulikilila mausungio ma amaniwa alame kilasi cha muthia ni matonya kutheya kwa kiwango cha yulu kumana na amwemo kwithiwa ivinda yonthe meleluni malatitie fees ni livoti umbanitwi ni Honest Mastalo mwandikitwa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui. Philip Nyamai ni mwalimu skuluni wa kivulanyo wa mikuyu mecha ulawi wodini ya kithumula kwa mutonga Kitui cha uthoiloni wa Sova kauntini ya Kitui valenena na Mutongo TV tina wakutambuka skuluni wa mienda serikali kulikilila na kukunikila vanene mawithi ulukoma manyiwa na muno evindani ngalama cia mekalile siendena kwa mailiti ya Kenya aingi. The challenge that our students have gone through, and majorly the challenge of school fees. Majority of the parents of these students are peasant farmers, and much of it they rely on rains that quite often do fail. Therefore, we will be very happy if we will have an organization or an individual coming in handy to help them pursue their education with minimal challenges without being sent home, because majority of them have huge balances despite the little pay
in the fee charge in the school. Vala namba nene ya manywa mavinyeto muno ne ndivisi ya skulu na ye vinda yingi melasmika kutia masomo na kulatia fees musi kino kila kiukusi vinda ya samesio kithia masomo ni mo na kwithia matito etina muno. Really we get disappointed and at a point really we are down because we really want to help these students and they are away. So in covering syllabus, you find that they are left behind, and by so doing, the performance is low. And as a teacher, you get demotivated because this is a student who is good, can do well, and is again sent home and can't catch up with the learning. And eventually, when she does not score the grade that you expect as a teacher, then you feel frustrated. Kwena na mwalimoni kana manywa alame ulatia fees misini utalo monini ni wo utu wa skulu kinu kila kiulasmithia alimu kwamba kuungami masomo mo metelesa manywa asu ilame isio kithia maskulu no kana kuendea na masomo mo iweta ki ni kiuvingi sawia wa mwalimu. Majority maybe they are in school but they are not aware really why they are in school. Even when the fees is paid, I think they need that talking to assure them that it is only education that will serve them the best and that will help them maybe succeed in life. Ona wiyovo ni wakulia makundi matemaki serikali na numango yolu ala matonya kutethesia amanywa ala methetho mayika na nthini wa skulu kwa kumaivia fees cia skulu kukatethesia amanywa aya kwa kila wetakana vena mwisi munene ila amanywa asuma atumwa musi kulatia fees ni kutonya kuothothia vanene kuthesia mosungi wa mamutieni wa muthia nthini wa skulu ingeno aweta nthini wa skulu kwina amanywa kautamena inengo eikulia numango yolu ala matonya kukwata mbau inengo isu ni athoche nthini wa skulu kutoisionene na amanywa asu na kumanenge mautoma undu matonya kunikana inengo sio evinda yukite. So we will really appreciate you if you could come in and get to help those talented students who are within the school and have that desire to achieve their dreams and change their families and later the nation and the community at large. Then we also have the bit on if you could have a guidance and counseling program where you will have some of your people come and talk to the students as well as parents, because some of them lack role models. Therefore, if they are talked to, I believe maybe the parents will see the need to keep their children and maybe to save the little that they have to keep their children in school. So that guidance and the program, I think, will go a long way to help them maybe open up their minds and get to know how their education will serve them better to maybe improve and grow their life and their families. Didi vote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Naini vau ni votu ikilangithe londhini wa mesa itu ya Mauvoo mwendoni wa saa 3 kwa uyuetiwa mokoni make esta kivisi vala ukithiwa yunengelele kilungu cha kwambata na bandi ya kanyangi nyeni tawamasi wa kitaka ula onengelea Mauvoo kwanzia ya meko ni Sharon Dinda na ende ya kutani ilungu ilengi unengelelu va Mutongo TV.